Dobro jutro i dobrodošli u našu kuhinju. Ja ću u sljedećim minutama spriječiti onu glavobolju koja može biti izazvana pitanjem a što danas kuhati. Napravit ću šareni proljetni rižoto. Domaće kobasice stavit ću na malo maslinovog ulja. Biramo one od najkvalitetnijeg domaćeg mesa koje su oplemenjene prirodnim sastojcima lokalnog podneblja. I jako mi je važno da nema nitrita, aditiva koji se inače dodaju u suhomesnate proizvode. Ove su bez nitrita, bez pojačivača arome, umjetnih bojila, soje i glutena. Dodat ću luk. Gušti kuhati u tavama u kojima se hrana ne lijepi, a ova ima neprijanjajuću keramičku oblogu. I ono što mi je super, ima termalni signal pa znam u kojem trenutku ubaciti namirnice. Tostirat ću rižu, malo octa. Ove rajčice su uvijek dovoljno zrele, sočne i slatke, pa mi ne treba nikakvo sladilo, a nutricionisti kažu da kad se rajčice termički obrade da ima još više likopena, moćnog antioksidansa. I ove su nešpricane. Dodajem pileći temeljac. Stavit ću grašak, odličan izvor željeza i antioksidansa. Dodat ću peršin, malo soli i papra. I malo mladog špinata da nutritivno obogatim folnom kiselinom. Gotovo je kad je riža gotova, procjenjujem još svega par minuta. Proljeće je vrijeme roštiljanja, a za to vam ne treba travnjak ili balkon, terasa, zato što postoji ovaj inteligentan kućni roštilj. Vrlo je praktičan, ja ga volim koristiti jer su namirnice puno ukusnije nego na običnoj grill tavi. Neću roštiljati meso, već ću rižoto obogatiti šumskim mesom, patliđanima. Naime, patliđani su bogati proteinima i zato ih tako zovu. Patliđani se roštiljaju, ja ću napraviti preljev od maslinovog ulja, octa, mješavine za povrće i malo mente. Jednostavno sočno, nutritivno bogato i ukusno. Meni je ovaj rižoto pravo otkriće. Moji klinci nakon glavnog jela obavezno traže nešto slatko, a da bi preduhitrila njihovo kopanje po ladici gdje držimo kupovne slatkiše, napravit ću nešto zdraviju verziju vafli. Zgnječit ću jednu bananu, odličan je izvor vitamina B i kalija. Dodajem 3 jaja, malo zobanog brašna, malo praška za pecivo, soli, malo cimeta i malo agave, javora ili meda. Nemam onaj uređaj za vafle, ali imam nešto bolje. Imam ovu opciju kućnog roštilja koji ima dodatak u kojem se peku vafle. Prozračne i ukusne, a naš prijedlog za serviranje je da ih ovako bogato ukrasite voćem i grčkim jogurtom.